Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka bare but pila bandai group ban kuli da ke education loan. Pila ruban chukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan ar riu be khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Menteri ketenat kam jengok kai Pyntrei ke jela ubak polling do udang syuan pai na keri Switzerland banyak kendo iki bor sarkar jong ketai keri banyak keren na kebentaban Pyntrei ya ka roadway project hang ni hanong bak Shillong ubak pol ula pentip bak roadway project hang ni kabalamang haduk kumba shispa san poklur tingka kande ke bapaka lani kata ka baki ong world class yakni ke projek en bay tingka da ka Asian Development Bank. Pen pau ba kajing bamdan jonga Shillong kam dei ba ngalik ri lani ngalik kai shono kaladon kajing pen bay ke balak hamslam lingba ka clearance ke bangiyo na ka Ministry of External Affairs ba ngan yalam ya ka kenhun ka delegation jong ka sarkar Meghalaya banwan ra ya ka European Teknoloji but kani ke teknologi ka ba nginyo ban sedang ya ka Shillong Roadway Project kani ka Roadway Project ka ban poi kumba shispa san crore ni balik kenang banyak kendo authorities Switzerland baningkong nakadaw baga teknologi kabangin pendon kam kade benlong world class kabaar kajinya seriem jong ke climate ke semiling ke jongki bat balai ke topografi ke jongki ni ko ban learn ba ni pendon kam ya kene ke teknologi bat ba kani ka project ka baki ong ka monorail gondola kaba kumbang batai mentan kan poi kuma shispa san pau crore ke jeng pelut ya ka funding la ai daga Asian Development Bank bat ya ka technology ni pat ya ka ipan ya ka technical support naga sarkar Switzerland di hakani ke jeng lei lei kedu around pesawat pesan tarik ya kini ki officers but minister Christoph Scalata, Tourism Minister, Jongka St. Maurice, Kabarikawi Niki Province, Kapraska Anan, member of the Town Council, Kani Kadai ba Ulok Jongka Udon ha Delhi, Kaklong based Hangte ha Switzerland, Bat Nangta Lakedu, Pat Ru Lakajong, Yau Ulrich Ristenner, CEO Jongka Town of St. Moritz. Kini ki official program, but hakini ki official program ki la assure yangi ba ka sarkar ke jongki kan aya ka full support na ka banta ka ni ka project ka bandai ka project ka bahia do ha North East India na ka banta ki cable cars monorail gondolas di apa jong ni ke project ki brio ki ba let hakate ka jaga haka site project site haman ka cable ka kinyo benta kumbah nreu spa ngut shishi kenta bat ladangi khen ba ni Pyntrei kam shipo hours spoken taru kemudian nreu hajar ngut ki brio kinwan banjungo yakni ke project kebamut bagi economic benefits nangta kinlong ya baro ki brio nado ki nong di jingdi nado baru Meghalaya ter hado bandapoi
ke project site ke balong nalau sok tun shalom shalom di kindan ki gaming activities entertainment kindan ki park kindan ki facilities na gabanta ki khana kindan ki facilities na gabanta ki disabled kalong ka project ka balong very ambitious but ki ban syong kemang mention mentan kilong henrius pa ngut ki si kenta di henrius pa ngut katam kemba sispa ngut ya ka jingmi ki kam ha ka of ki office jong ka sarkar megalia ha ka sisnem